Kikubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajing Kyrduh namar kajing seniu no kejakatan napok kendau. Berkatop baju kelang kelapan long ya kinong pet ya kameri Immaculate Convent kebadan Mawlai Mawroh. Ban pai kemat si MLA ke Mawlai constituency ba PT Sokmi. Kumta ba PT Sokmi klem dapat selam. Haka kat kena tarik mentau benai. Ulah yar jurip ya kene kejakatan kebadan haplau jo kene konven. Mencina temai kenang baki basah kene kejaka kin pahau ubah ka Fresh air, no? So tell us we can breathe the fresh air. Second to that, thanks to God that we can get a fresh drinking water. Now I come here for the water. Still the water is not enough. It's not enough because morning I use because every morning when I wake up in the morning because I'm spending sometimes 1 hour, half an hour spending with God every day. I never miss. I will tell you. I never miss my morning, even morning day, even the whole day. I will tell you 2008 when I lost election 2008 I lost. Then after that I came back 5 years continuously pray to God. God, if it is your wish, kindly give me a portion again to serve the people. Because I understand this is a profession that God has chosen to me. It's only God can bestow back. 5 years continuously without any break at all, morning, daytime. I know that God, even when I lost election, I thank God. God, thank you so much that I have defeated election. Once I defeat, there's something wrong somewhere. I have to make a correction. That's why I pray to God again. God give me a portion. After 5 years, God give me a portion to serve again. I'm sure that everything in life there is an up and down. There is an up and down in life. But for you, but the main important, you understand that up and down is there. But don't allow that down to come to you. What you have to do? Very important, you have to pray more. Anything that you have, I will let you convey my message to Sister Superior, even the senior sister. Anything you have, kindly inform. I'll give you a number because main important when we have a mobile number, main important we can talk through mobile. Now is the time that we can communicate. We don't have to spending time, you know. Kumukpa jongka yang kesemban yo iya kecing not kam jadi kun piro pi ngap kita kecing urgen nam jongi ki pai ki basyong bo kecing mi kecing sumar kecing pi apa kan ikan konstituensi jong ke Mawlai iki plesi pun ba pilawan ni bangila kepada pi banwan bangi dan kame kepada kame kedai ka kepada kecing im jongi tem ka ngim laban im tak kadang ngilek sepi ban wat kejing yaram na pedeng jepi hak ma jepi ban ai ke jaraban pen ia ke ke bakoi ke basmur nak bentaban penerkam ke pam kedi ke jengi mak jenon kam ya ke kesem jengi te samu sibun kene kejing wan jepi ban pa ya kata kejing sumar kejing jing dan rekat yang pi ban ngi bat kejing sngau jepi kejing don kam jengi
kiba dan apa kerja sumar kerja baik di kerja ki man bakin laban penderkam kapam kadi bar kerja penderkam haka sum kasat ka penderkam ke yen kesem tek desi pun ba be lawan Usually, ni benda ni besi step shy of nine. Lala, aku panggil lala mungkin kalau jadi tiap. Play nak benda ni sister ni, kan ha. Jadi cuman ni yang jino. Maka dia kesian dengan kong, lah mesti. Aku tahu, yang beli ni. Di sister ni, mungkin kaya nama bersih berkong, yang terang burung, terang ikanat bah, tak berkong. Kalau macam konkret, ikanat boleh sibuk sah. Kalau lelang keramba, cumi lelang ni baru kita keramba macam bersih keramba lang juga bersih Mawroh. Jadi boleh kalau kan berpang kalau orang tahu bah. Kalau orang tahu, kita kasih, nak benda, kita kam juga lagi besar. Jadi ingat scam makan di kejungan, kejungan, kejungan toy, bukan di yang besar. Kuma pilih snow, kita berbuat ni, naik kau pada dia kumut. Lawan tu, nak bentar kejungan kamu, nak kong santam, melong sister superior semat, tiba kedai kejungan kamu, kalau bentar, ada bentar. Beriu nanti ini merat, ini jingtong, jingtap, merat, kita melak, ini klaim ku. Tiga kedai kejungan kamu, kalau kam ada apa? Bah ni sih ada kejungan jumpi, ni kejungan jenam, juga ni kejungan sem, juga sister, kan si urlong try, lagi ni si pun kan sawan. Kalau beli kejungan mereka kan try, kalau susnap tu kisnam, tu kausnam, kalau yaisha. Jadi hari ni kisni lah sih ada kejungan pasiau, kejungan kurat, belai. Phone ni nga, makta ni semua jeng social jeng social jeng jar tu kata apa bayi dia tu ni. Kalau kau ni dan, Andrei kau jar kalau nomor baru kamu shoot, mengindi bang, kalau jebok dan kamu nak filtering mereka. Jadi kejengwan jengku umur kalau dina lesi nomor kejengwan bahasa jengku pumping, jengku pump cepat. Jadi nak tak tahu telefon ni nga. Tengah orang hagan urkom ni le, nastang ni berumur jeni, malah pengira bukti. Jadi kalau orang tu kata ini le, yang ini le kita kisah, yang kedua lang ini berkerpa, dia kejenis ni jerat jeni. Kita kisah kalau kisah agak bah, kalau pek berjengok itu ni lah. Mengili ikum tu mana, ikum pom, cakap berbu, tinggi scam lawan langsung engineer boleh pek. Ini kerana scam bu. Apa ni kam bersama. Tak kerja apa sekul jadi. Himsim nak kontak, mulai dulu kendu mungkin apa tu sini. Maki labu kompor katarik sini. Boleh sibun dia kerja bah, cikgu mesin lagi. Macam ni lu. Ai dia kerja apa? Tiga malam kemudian nangbu dia kerja duai, mungkin nangla menteri kambah, nak kerja konsumsi Mawlai. Boleh buku yang kamu bahang jadi kerja mesin. Resibun, kita kuliah, kita buat resibun. Kini kita nak kita konsamla kita sahang ni ayat jungi. Kaseng jungi kedai kebala seng Dau Bishop Stephen Ferrando. Bad kene kameri Immaculate kedai ka novitiate. Kaba kaum kawai ka jiang ka bekerpang ka mengipen krea. Kam tam gumhang ni. Asa arsnem bakit benda nak ka benda pansim ya kene kejinglong uniam. Te hang ni ngim na don kata banong ka bangin don ka ministry la ni ki kam ki bangila ban le shabar re ka baning kong ka de ha saus na mo baning kong ki penduk ko na ke jing duai bat ki gersha ni ki pa ru ngen jungi bat ki pa ro hang ni ling ba ki jing duai jungi te house na mo ba ar pat te khndiat kum tu ngi le ban chmo yeng ki ni ki yeng ki badan chani se jan jungi bat ki katu ka ne ki Kishnong di pangilaaban koi dah kejan nilai ban penong orang jadi kai ni apa beer buat hadir ha kapakut jong Desember ba jong ba Arsenal hau benai opera kisah siam ya gajing long runia hadir Arsenal be training ke jong de gani gajing sa jong ki ka ki wan na ki wei ki jaga ki beer jong kaseng ke jong de ya ka pementa ni dan ang San province ba kisah ang Arsenal
bandala dia ya kini ke salet pai bian shi ki province ki par ki don ki banasha ne shi sholong bana kini ki jaga bajan ro kin salet pai shi ki tu ki jaga ki ba ki sister jungi ki don ki ye ki jungi kini ki dia ni nambar ba gajing kin sa arsnem hadin asnem ki wan bian kin batch untuk arsnem kin sa ne ki salet pai bede shi ki province jungi shi ki jaga tre jungi ki ba ki pahalo jungi kin sa ai yaki te kani re khin dia chipang kani gajing sa gajing don gajing ki hang le hai jungi but kumban ong ngipi MLA balan buram jungi barabon ngi jukan ma ngi ju duai na ga benta jongpi but ni don ki sister jungi ki ba don hang ne ka vote ka jongki na ma ki asa pun sne mang ne ki se yan dai ban kershan barabon na benta ki ne ki nong ni khat ki jungi ba ka kam ka bokong san jungi hang ne de bang kershan ye phi ling ba ki jing duai ki ba ren ki jungi biên là bạn sĩ ghi chú vài khám tâm là cặp ta cái nòng họ cho kia với cái nòng lạ bạn lẽ khám ba số số là cặp bạn ta cái brio cái chỗ mi và sa cái địa cái place si hajar nu ya cái chính cái mình xem trong kia bạn quan hàng đấy và đặc biệt smith thì là coi như là snow như là đơn cái ta cái chính snow seer với ông quan là có retreat cái trong kia cái nông lạ bạn yêu ý thì đây mình ta là lại có sự hòa cái retreat cái trong kia thì ni nang yai duai shu shu na ka tanta ka ni ka kampau ha jong pi bo le nang ka ku do shu shu e pi ko le shi bo.